Ka balang Presbyterian tongseng nongkle kaladap chispa arusan snem hau neus nem arjar arpulai kum si bentaban pensa jingkan mau ya kejingkan jo syau neu maumer ka balang kalarki kerpang ru ya kejingdap chispa arusan snem jongka kata haka country tring bat kanyo tring mentau nopra lapli perdaya umot sa jingkan mau da itemen besan h warlarpi ibedai ru i moderator jongka setengah Presbytery ka jingpen her balun pat da irreverend p pasyang badru ka jingpli lama da irreverend s langstang ya balang igor awi patkar ku ene cingki yang pi ene cingdap cispa absan snem mana usuk okman mana we cingkerman amo modertor ne pada emle pangkecap yang pi udai snya mustaq dewi balang tongseng em ka thong wele ni benta aburam ayam lakin yo itu por lakin yo itu mensir itu kan nenta berpuram ucap akan pengkrau ikanam asma cunai berkai. Setelah kali kita pun menjual, hari kita nak hai. Dan kita masih bentar bagi kesini. Mungkin yang mat tersisa berkata, kita cingkiang sudah terteng ke cuma. Lah punya pek buah bagi kesini. Mungkin kita cingkerku kalau bentar cuni. Kawai, senti kita pun, senti kita program kita bangsa. Dari mata pada kesini kepada syam. Nampak kita apa? Kita keteng kepada ini. Bagaimana tanpa macam terang jenis cheese press. Amen. Agar hispa absen tulisnan, badu kerja kibanti jeng balang bagaya seberang. Bagi long game jongkaru kenang bot uksa. Yak ke bagi lelang, bag kenang na ruban bot renting. Yak ke bagi long ki rangba diminta. Diminsan ki pastor lelang yang balang. Inyo yang kedakasin yang jalan tuju ki kebasyakman. Kekalteng kajang lebang ubleu baru bleu munsem mukut daga bor jangga balang Presbyterian tongseng ngapli yang nimat sa jika mau jang kajing dap arbusan senen jangga balang Presbyterian tongseng Ingin banyiskan bauni umau yo balabu daga balang ulong kadak ya kilong din hadina bo daga balang Presbyterian tongseng kajing tuak bernuri balang Presbyterian tongseng nongkri Presbyterian Church of India umat sa jikan mau kajing likhi ya kajing dap chispa arsan senen kabalang Presbyterian tongseng Waski Centennial Jubilee Celebration Shejar Faspa Kandarpura Hadu Jar Arfulai Nongseng Balang Master Kiang Maji Pachem Lapli Daitman Musan H1 Lapi Moderator Setengah Presbytery Ha Katarik Kandriu Disembar Arjat Fulai Ha Gajngidon Lang Irreverend S. Langstang Pastor Church ki Executive Secretary ki Setengah Presbytery Kitkat Executive Committee Nangkli District ki Temen Mesan ki Ramba Balang Lembat Kitkat ki Kun Jongga Balang Baro Ketim Tuyuro Yotrai Kesam ke Bachispa Henry Kitkat ke Penungkong Dihani panatra, ye kating jeng tening mesan, nadu usnam sijar faspa nadu pra, du arjar arfulai. Ke kating tening mesan, kesnam bat ording. Benangkang le tening mesan ram pacem, le tening mesan sawar paju, le tening mesan kso pacem, le tening mesan suklan, le tening mesan Berin pacem, le teman mesan tema cemang, le teman mesan handis paju, teman mesan bakstar bara, le teman mesan silas paju, teman mesan barley paju, teman mesan holding baman, teman mesan Williamson suklan, teman mesan kampa suklan, teman mesan penbra suklan. Ki pastor in charge ka balang
nadu sem sija praspa kena pura hadu arhulai le Reverend Pel Nongtru le Reverend Elis Baman le Reverend Liang Pei Namlai Reverend P.S. Kempar le Reverend Aisha Liang Reverend S. Langston Tani boy Able pangaji bahabling Nyayo iga jingalam jeme kutrai Ya kabalang Presbyterian Thompson Hagajel ti jongka dubla shispa arpusan tligisnem Bamilayalam nika kutrai Naboy usnem shaboy patusnem Ingay kuknat shibun kajingile jongga jingim Hagabalang kajomi Handing sukmen kutrai kakti kabren bor kajomi Kumba milayalam miki konisel lemay kraidam Ingay kuknat kaju kaktiplay kajami atrai Kabalang pula iya kabalang Presbyterian Thompson halu kanigasgi Bagian yo ban rakhi ban benar peram ia gajirap sispa arsan senem jongka tim jongka belum tu yero yotrai ngai ku kena bahaga balang jeme gadap tinggi simu bagala ban yero ban benar peram ia gateng bakrau ke jombi ia gajilam jombi ka trai ia rap kisi ke potang sa jongyat ti jongka ni sekma bagan ban kiner ku trai kena ti jongka dan bagi wepat ki promising bagodor Kibran Syekh Than ke jugi baca keleng perteru yalam dutrai ke yalam jongka nadu teman besan ki postor kirapa balang kilompa kilokmi ki kut sama adu ke pret pendap ke trai do mutse bukul jumi baga jilong kowe ke jilong steli jong balang jumi kanye nek sigi bam syukur sing ku trai ke jingwai nabai ke pani dem keteng jemel Yesu amin Madak yang jengkeman hajing seni bahaya yang mabalang toseng di benirnya lemak nang iman novi no suki ini tempau seperti mabalang toseng dadabo cis pak absang di sini tadi trakti perwer